Mai ku koi na ta gui khaliu maling mai YouTube channel pek tun roi net la mai thon riu dari asai November tarik chui na pungu kum sing nai na chui na patai. The Gaanphiu Mel Tamenglong local newspaper king in sam the call. Infal November tarik chui na patai. Indian government re security personnel input hawang kan metang Manipur la lu sausin khangri mai. Lak khat point riktai na kanai lautang bamte. Security personnel tay Indo-Myanmar border town more khaugai liang na laubami tuna government official ri Sunday nung sa indao kanthe. State Security Advisor Kuldeep Singh Thailaina paramilitary forces companies ringu thawang hap kan metang latlu panu mai bam nun kau laubam the tuna sa kane. State Security Advisor Kuldeep Singh Khani Director General of Police ri Indo-Myanmar border tat mai kan kau high level security meeting hai DC, SP, 5th Assam Rifle Commandant, Additional SP Khani by my senior officials nunle inspection bungalow mori khau nai laukani tuna sakane kumna leaders kanai the re Indo-Myanmar border area khau bam mai nun khau si soi mai pan makhang tan sin thau bam chi tuna sakane leader nai the re inthuk mai bam nun tat laukani mi lung khau tai integrated check post Manipur Police Inspection Bungalow Border Roads Task Force BRTF re border fencing tan bam mai tuang progress jaw tat laukane mitai border pillars riksanai na chanai le riksanai na tachat ka khawi kumna fencing su ka magba mai border pillar riksanai na chakyu khani rik tachat ni inspect sulaukani tuna sakane companies ringu paramilitary forces lau habdat mai re border state ka law and order situation south sin khang central forces la khatang bam thi kumna state forces re ching rik dai na kanai da we tuna sakane Infal November tarik chi na padai Manipur Police re November root na charuk nung Infal Valley kau Minister Khani MLA nun kai mai intau kan mekhau ka zau mai kan sanai nim ta da thi tuna police rong chamri ti thai kane mi tai sang nei nai lung khau nim gai kan chongi elected leaders nun kai mai intau mai ta nim kan mekhau chai Kakching District Police re Ganthum ta Friday nung tai nim kan chongi kumna bai mai kan patai tarui Infal West District Police re Saturday nung tai nim dat kan chongi mi lung khau Friday le Saturday khau kan sanai nim kan metai rui Infal Valley khau kai sa mai intau kan mai khatni pochai asutat kan mai kan riktai na khata nim tak mai thei tuna police rong sam dai ri ti thai kan ne Manipur Chief Minister N Biren Singh ri chamla mi khau ti thai kan mai thei lai na nim lawba mai nun ru khau authority nun ri legal action sin thau kang subam thei tuna sa kan ne Democratic Movement san khau pochai su ka si mai kai sa mai intai mai khatni pot asutat ba mi hai paina gai mak mi tan dei tuna N Biren Singh ri sa kan ne Tamenglong November tarik chui na padai Manipur government re Infal Valley District dong government aided private Khani Central Institution goi normal classes November tarik chui na pungu khau ka hau dat khang order palau kan metang November tarik chui na padai khau order tai lahan dat na school goi November tarik chui na pungu le chui na churuk kum singnai na chui na padai khau suti dat khang order patat kan the Department of Education School Regional Education Officers goi khau mi tuang information hai kan new tuang jurisdiction khau nai me school goi khau ti kadai lau khang sakani mi tuang lading high state government jong official nunrui law and order situation zau kan mitang ti pat kan chonge Infal November kum singnai na chi na padai journalist Karen Thapper dong online news platform The Wire khau interview suna Manipur dong latlu tipat inbu nu mai lat azu sakani tu mai sangrui Yuripok apunba lubri BJP Kuki MLA Polemlal haukip ta FIR Infal Police Station khau lot sulau kan the Interview khotai BJP MLA terui allow Ganthum khani into mai Ganthum ta Jakurador Jiribam khau seloi kan metai Kuki community tuang maipui akhata raina seloi kan me tuang revenge khwangi tuna sakan misangri FIR tai chalau kan tuangi MLA terui intai me kan charuk ta seloi kan metai khum khang mai suna seloi ni na seloi tuang di tuna sakan tuangi tuna intai me phom terui sakane Kuki MLA tuang latbam tai allow khani into mai ta seloi mita machuang mai na rapna mai tai le Kuki jo mai ka khau latlu hai ti pat inbu nu mai latbam de tuna sakane Yuripok apunba loop te re BJP Kuki MLA Polelal haukip lam khau phumin gutna kasinai me criminal law bang khau legal action sin thau lo kang demand sukane Infal November tarik chi na padai Manipur Police Team Rikangpupi District khau Popi Firms taloba meta sukasi khangtat meta Kuki mainun khwangi tuna lumsi mainun gan riksakiu khori sangding thak na thauhan dat kan the tuna police officer re first information report khau hi kan the
Manipur Police Team tay kan niu phai rui khwang thum daw tat kan metang kuki mai num mai nun khwangi tuna lumsi mai ban sin sin mai nun ta ariu kan chongi tuna sakani Police Team khautai personal chui na pungu daw tat kan chongi kumna kan niu goi ta leng mai naga tribe volunteers kanigari driver pangu le tuna tat kan chongi tuna sakani Police Team tay mansai raw mai kani ban sin biu na sinmak mai ri ram chiak bai mai mak na 100 kan chong thi tuna sakani Kangpupi Police Chief ri November ru na tachat nungtai flash message kau illegal opium pupi firms Makhan Hill Range kau nai meta sukasi tat kang officer in charge kau order tikan jongi tuna sakane mitai G Supper Maina Police Station don jurisdiction lung kawi mitai infal kau ritam rup na pungu kilometers tau du mai bam kawi tuna sakane Police nun kan yu phai rui khwang thum daw tat mai tang ban sin sin mai kan rik tat sarik sakiu rik kan yu ta ding thak na mi chuang kan khotai ri tat hian gu tung na ye thai suloi puni tuna kapin kan chongi kumna kan yu ram bai mi chiang mak na handa te tuna FIR khautai hi kane tuna cham dei ri ti thai kane Tamenglong November kum singnai na tri na padai Zeliangrong Baptist Church members na intau hai Ngaihang Baptist Church Sanapati District ka Pastor Subam mai pau Reverend Gai Siglung Pan mai ta JPC ka ordination sulau kanti ordination jong minister dai Reverend Chingkhiu Luan Nangkon mai Pastor JPC kani chairman BCUI ri sulau kane kamung khautai JPC puinun chabuan nun kani Agape Baptist Church choir ri nugai milu sulau kani kumna Reverend John Kim Pa mai associate pastor ri gai champung gwang lau kane Tamenglong ting nai loan matui bu tarik chui na pungu kum singnai na chui na padai lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting sin nai na ye singbang tingpuk in than ne matui bu tarik chui na churu kum singnai na chui na padai lau chuan kalan ting sin nai na ye singbang tingpuk in than ne The Gaanphiu Mel DGM Chamche subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Goirui 9612535794 Kau contact Sulaupu Mai ka goi na king in soi na king lau mi khanta gui khallu maling ma YouTube channel biak tun rei nai la mai thon yu dere asai khang tu cham hai khaw ringa lau thei in tuan khong ru ma khai kai mi gan rui king in sam de la kho thon good hey